Sithanda sami. Yabo. Abongile. Yebo sithanda sami uthini? Ukhuluma nobani lapha efonini? Oh hayi ngikhuluma noThembi wasekhaya la yabona sikhuluma indaba zomndeni. Oh, umzala wakho uThembi ngempela. Bese nami ngibone le phone. Ufuna ukubona ifoni yami? Ubonela ukuthini baba phela ngiyakutshela ukuthi ngikhuluma noThembi wasekhaya. Na phela ngifuna ukubona ukuthi ukhuluma nomzala wakho uyangithithela ngikhona lapha kwakho. Wena ngathi usungijwayela over manje yabo. Uyabona kodwa ukuthi usuyangijwayela. Ngicela ubheke la. Buka. Buka la. Letha. Singibona. Ngiyakuchithela yini ngoba uyabona la ukuthi wonke nama-chats la ngikhuluma noThembi wasekhaya. No baby phela ngibona sengikhuluma ngedwa ngifike ngazathi ungenza isilima lokho ngifikile la lokho ubhizi uqhafazana nefoni. Yabona wena mawuzoqhubeka ngale ndlela le wenza ngayo ngizovela ngikuyeke yabona ngizokudamba because Nkosi yami. Okay ke ngiyaxolisa. I'm sorry. Ngangikuzama ngakubona ukuthi isono Nkosi yami awujoli usingile ujoli yakuyisa ngase ngathi athi ngikuzame yabo kodwa ngiyabona ke manje ngathi usufuna ukuba single uzongiforce ukuthi ngibreak up nawe. Okay ke sithanda sami ngiyaxolisa ngicela ungixolela ngizokwenza i-love bite ekhwapheni. I-love bite ekhwapheni siyahlanya ungenza i-love bite ekhwapheni bese ubuye ucabuza abantu futhi ngalo mlomo nuka amakhwa. Oh awuyifuni esekhwapheni ngizokwenza enyaweni sithanda sami. Wena umalanga uriding khanda lakho liyasebenza ngayenza kanjani i-love bite enyaweni? Awu ngithi spaghetti nje Nkosi yami ngicela uxolo ngiyaxolisa ngiphinde ngiyenze ngiyaxolisa sithanda sami my love and only. Bobo yini uyahlanya yini ungenele yini vele namhlanje? Desperate. Singihambe la kimi wena ngathi uyahlanya la.